Mujumbe wa kiliombunge cha Yatta Robert Basil ni watu la mutii President William Ruto kwa kilo kuwetakana nde kwenda kuidhukisya amuika hava mwena enendi alama ende kwithiwa maitwa isemiati ya Niovandhi ya Kenya. Hainena Basil ni wawetakana itambia President William Ruto ya kutunga ingi wiyani maminisa alahu na abutie kuma wiyani na alama na alewa ni enendi ni itambia ite ya ilu na yithiwa yete kana yiyendea kutumandhi ya Kenya yendea kukusi ya siko ila siende livoti kumbani tuniwe Ben Mosao. Ainene autoini wa Kenyatta ikombe ya takavindani kalevi kile cha dhini cha madhiko. Basil ni wa mutula mute Musumbi William Ruto kwa kila ukweda takuvudia mawende kivyuma enendi kwa kumatunga weyani amama minister alao na yana mavuta. Aiweta kainava hiyo nduo na umoto nyako mavuta mundu nundu wa uvaloku wa udhukumi na wisioka umotonga weyani. Omweze Zakayo no mwetu tuende na umumya mutini tudhesi. Lakini nuwe mie nundu ni muonie jenzima asya maminister the menuke na Zakayo nundu watito ogwiwa atunga minister atano amatunga wiyani na nenda umutabia kwa lugha ya Kisungu mumbitikile kwa pointi zini meki na Kisungu. Constitution of this country which we have, Article 75 Part 2 Sabbatical 2 says when you dismiss someone you cannot reappoint the person again. So Mr. President, you are wrong. It is unconstitutional to reappoint 5 ministers again, and you are not going to clean those ministers. Basil eweta kana mauvaloku na maumu ala enende ma Kenya maneselite mende ya na ukusi wa aiweta kana Musumbi ilite kwethi wa anyuvia ando angi makumotethesya uthukumini kethi wa kwagwo ni wiyumite kuthukuma enendi ma Kenya. Kuwa andu azio atano wozie twinasiana tuzomethetie na andu meno uwezo wa uthukuma andu azima nabetiwe nukwitha maina athukuma kutu yete kila ministers azuozi atano atunge wiyani tuenda kenda ituthi na mugo ukana wethukisya mawendi ma enendi na mawendi ma enendi measesi ndikunwe sawa na minister yolo kena do you need minister 22 do you need minister maingi be 18 do you need PS miongo 5 nemwe ma PS matungondo meana ibinda ya muina yake baki PS kila ministry PS yomwe kutuenda PS 18 okavindane ka umubunge Basil wa mutula mutendongo ya chama cha ODM Raila Odinga kwa kila ukuweta tauvodisi enendi mandhi ya Kenya na kuyenda wa mwene kwa kwithaneti kilia kuthukuma na ngwata niyo ya Kenya kwanza kuwa ivithwa kana mianya ya mamisa eleti yalite ithi wa yusu wani andu kuma chamani cha ODM kuwa imwenda Raila Odinga anenge ndongo ya chama cha Wiper Kalonzo Musyoka ndaya mundu nge musaliti wito wa Raila Amolo Odinga. Raila Amolo Odinga aungatungamire nake mala makabika miaka 15 tuatianie nake tuyasia mundu ni woka umelia Kenya tuweza ethia ni koni mani wa kisiasa yutu na Raila ni wekiwe boxine na ministers yazuma appointi ngome 11 alaimatiele meuzuwa ni Raila kwa alama tesi na tuyazera ni mbunge wenu yene mumuti na muti tuiwia Raila tuyasia usaliti nubigie mweso na tayando unengano makena ndaya na muno kiongozi witu wa chama cha Wiper Kalonzo muno ni Raila ituetea mikola interrupt umbano wake tuyazia tayando unenga kiongozi wokamba ndaya Mheshimiwa Kalonzo wa Musyoka na tayando iwana nondo Kenya mekwenda ebinda kunethelu vilingi wa Mauvomu Tongo TV kumava accountini ya Masako nyeneta wa Ben Mosao.